Ekspor ke Patisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakerpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Hey, what's going on? It's the script here, getting ready for our big show. That's our first show in India, in Shillong. We can't wait to come, and we hope we're going to see every one of our Indian fans there too. See you soon. Bye. Hadir melalui jaga DNA test, lalak ban Pyntikna bu Kynta, u Pynbthei bom hajan Redford, udah Dr.Umar Muhammad, u Dr. Rang ba jangga Al Fatah University, Hafar debat jangga Jala Haryana. Lalak ban Pyntikna hadir melalui DNA test jaga kami badi upara jang u. Lalai ke DNA dah ke penyahap ki Shiing ki benyat bagi janjung Dr. Umar ki belapra lingkot lingkai bat kemet hakapur bu Pynbthei bom hakakali Hyundai i20 jang u hakajanmi jangkala sengi ublei. Kat kumakai pot jang ke DNA ke peni ba ke yahap shispa nakashispa. U Dr. Umar Muhammad ula Pynbthei bom hajan Redford di namar baula tiang lakhiyo hading ke jingsha kemno ki armut ki parlok doktor ki be trelang bat u kata u Dr. Muzamil Shakil ber Dr. Adil Ratha hadir bagi pulit kelalap daki hajar kilo kitiar shnabam na ying jangki. Haga jing tokit bnia ka National Investigation Team lalap pa haga por lai beje ka khandai minute haga no phai singi jong kala singi ublei u Dr. Umar ulalait ban pinyang yakali jong u hapaking la jong ka Suneri Masjid ba hading kani ulalait sha kamas badan ha Asaf Ali Road ka badan Marjan bat karam Lela Maidan bat hangte ulalait ban Duwai Namas hadu kumbalai Kynta AA bat hading kani pat ulayat shaki phang jong Redford Henry Hamar bapoi haga jaka badheng kali bha lapan Pynbthei ya ubam ublabu lupa hakali jong u